Dakle, svi danas se svodimo na promociju najnovijeg albuma grupe Magazin, koji u isto vrijeme je obiljen kako u Hrvatskoj, tako i kod nas. Uz naravno veliko prisustvo novinara, promocija je bila sjajna, mi vam prenosimo da iće atmosfere. Olivera, da čujemo tvoje komentare, evo u pozadini se sve vrijeme vrti najnoviji album grupe Magazin, evo tvoje neko onako stručno mišljenje. Pa nisam još uvek čula o čemu se radi, ali provereno dobro, mislim dobar band koji godinama egzistira na estradi, tako da mislim da je i ovog puta okej sve što su radili. Dobro, a tvoj album će se pojaviti kada? Moj album izlazi za 4 dana, sve smo uradili, čekamo samo da CD ko bude gotov i bit će u prodaju za 4 dana. Evo, ruše se te granice, grupa Magazin legitimno izdaje za znači gotovo najznačajniju kuću City Records u Srbiji, to je okej. A nekakvu recenziju i utisak o samom grupi Magazin, to ćemo kao napisati u Supertinu. Osim kako sam čuo ovdje par nekih pesama, vidim da je to u onom kontekstu u kom je dosad Magazin radio. I sa nama Toči Huljić, evo promovišemo album grupe Magazin u Beogradu. Kako je to prošlo u Zagrebu? Nešto je tamo, to još nismo ni uradili. I evo prednost. CD je stigao, iako je moja firma, CD nam je stigao tek u petak. Interesantno, vi ste dakle bili agilniji ovdje, izdali ste CD prije nas. Mi smo inače u Hrvatskoj sad vrijeme vruće, svi su već lagano na godišnjim odmorima, tamo ćemo u 9. mjesecu napraviti neku promociju. Inače, nećete vjerojatno, ali mi nikad u životu nismo radili nijednu promociju. Nikad u životu. Ili nam nije trebalo, ili smo bili preljeni za to, Dalmatinci, pa nam se ne da. Ali nismo skloni tim promocijama. Mislim da ne treba dizati neku preliku frku oko svega toga. Čak ne malo i neugodno ovdje u ovakvim situacijama. Pravo da vam kažem, ne znamo snaziti. Normalni smo ljudi. Napišemo te neke pjesme, pustimo da žive i ljudima se ili svide ili ne svide i to je to. Baš tako, ovaj album će živjeti sigurno ovdje. Tu je i duet sa gospođom Redžepovom, otkud to? Palo mi je na pamet. Imala je koncerte u Zagrebu, odlične kritike na tome, a ja kako sam sa Magazinom puno radio dueta, baš ne znam ko je radio toliko dueta koliko mi, jer ja volim eksperimentirati. Imali smo duete sa čak 3 sopranistice, imali smo duete, ne znam, sa Oliverom, sa Doris, sa Tifom, ne znam ja više s kim sve nismo imali. I to mi je bilo interesantno, malo tog romskog melosa involvirati u te pjesme koje ja radim, jer ja volim i eksperimentirati, a sad radim jedan eksperiment za vanjsko tržište koje je dosta naslonjen na takav melos. Eto, oni su željeli da ipak im budem gost sa mojim glasom i sa mojom muzikom, znači poštuju moj rad i to mi je, i sa zadovoljstvom sam to prihvatila da im nastupim. Nominirana sam za, u stvari, Nobelovu nagradu za mir, tako da iz bivših jugoslovenskih prostora svi me podržavaju i Svjetska organizacija Roma celoga sveta. Dobro, ova pesma će ići i na vašim koncertima? A bit će, ja sam već i radila neke pesme mirovne i sve ovo, to prate ljudi, sigurno. Ona verzija koja sama sam otpevala, to će da ide u jedan od drugih CD-a. Pogodio mene iz tajice i da znaš da u mom snu nije znala kao moja bol. Si da me navikneš na tugu i podiješ ljubav vjernu cugu. Mjesto tamnih došli kao Ja se svakom našem novom projektu radujem i mislim da će ovaj novi album publika prihvatiti sa istim šarom i ljubavlju kao što sam ga ja zavoljela. Imali ste priliku da budete u Beogradu, koliko se promenio? I to više puta. Da, meni se previše promenija, samo čini se da ima malo više svita, prije smo bili tu.
Uvijek smo se lipo to osjećali ugodno, imali smo predivne koncerte i godine i prije 10 godina i nadam se da će tako biti u budućnosti.